السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يوم مع قصة جديدة. قيو سينا هاريا قلبي إلمنا ماتنا أكدا ودين ترغمتوت نتريتو تربين نما أكربت أمن نغوتو أكربين إلا نجرة إلا جزاء ربين نديسو وانا منجو واحدو سينان دبرتي نوغن نتيمي دقي فدا قرباتا كوتي تو هذا mana isa gandar dise gaaf tokko hojiidhaaf karaa biyya biraa qote hoggaanee fi qoto hada mana saatana ni dhaammate obboleessa saatti yaa obboleessa qiyya hada mana qiyya kana tottohadhu quba qabaadhu naajee biraa qote laakiin osoo neefi tottohatu shayxaanni neefi nafsiyyaan isaa waan maleetti haasawan obboleessi kamalee intala tana silaa godhuu fadhe laakiin intalti nama iimaana qabu nama diin qabu awwaachuu fi diddee waan inni barbaadesan inni badii dalaguu fadhee didde maal jetteen akkamitti obboleessa kan kee bakka jiru ni beeyta nadha jabeessi jeetu si dhaammatee kute akkamiin waan akkanaa yaadda jetteen jalaatitti yeroo kana duuba lubbuun isaa maal haasoyte gaafa obboleessi kiyya dhufu isiin na himuun ooltuu ta'ettu qalbii keessa fudhate saniifuu dura dabree'an maqaasii xureessuudhaan qabaa jedhe gadhume seenaan tun dheertuudha waan gorsaati jala deemaa hordofame guyyaa obboleessi galee afaan dhaqee haraadhatti simatee odoonee fi warree akkamit jira gandi kiyya akkamit jira haati aboluu akkamit jirti osoo jehuuni inni qalbii cabsee yaa obboleessa kiyya haadha manaa waan qabdu firraa dhiisi rabbuma qabdaa humaatii miti jeen maal taateennaan baraati mana keetii dhiira biraatii wajji jirti guyyaa meeqafaa kutteeti bakka mee bultee bakka dhuftuun beenu dhiiraa wajji jirti barjeen achi qalbiin duuba garagalte isa yeroo dhanne dhufee isiin haadha ibaadaadhaati haadha quraana barattu hoggaanii fi dhuftee gammaddee abbaa mana kiyyaa dhuftee ettee isiin simattu hammattu inni bakka san hin jiru duruu qollofame laakiin qalbiidhaan akkanatti hin dubbifne dubbiseetuma yeroodha bulan halkan aduun dhiinaan kai bakka takka dheenaa jeen saayiba kiyya tokko hojii dhufne edenun bulluun ji'eeni achin sigeeysa achi wajjiniin bulla laa awoo ifiifuu dadhabdee jirta taa'i akkamitti deemtaa meennaan lakki edenun bullu kahuudhaan qaba saayiba kiyyaa bakka akkanaa jira ka wajjin biyya sanirraa dhufne galgalaan as deebi'a warra kiyya fideetiin jeeni nukaasi jeeni halkan fuudhee toora galgalaa kanarraa ilaa za'aa saddeet deemeenii fageeysee boodar akka isin dadhabanii kuma gatta'anitti qabee afaan siidhaa qabee qale jechuudha hin gaafanne waa takka hoggaanii fi qalu duuba hidda tokko hafe hidda dhamaa kanaatiitu hin muramini duute see biraa qote hoggaanii fi nichi biraa qote isiin ol godhatteetuma fooxaa siidhaatii rifiitee goojjoo xiqqoo takka achi bira jira jaarsi tokkochitti arkee ganama maal yennaan ishaaraatti goote achumaan jaarsi fuudhee haakima geessee maal taate yennaan itti himte firraa anis mucaa daa'ima takkaan qaba mucaan saniifiifuu ummaadhaarraa du'e ummaa siidhaatirraa du'e asuma taa'ii mucaa tana naa guddisi je'eenii wallaanee ifi jaarsi nama ibaadaati moggaa jirammas mana galan jechuu ammoo kaadima tokko qaba bargaa rabbiin kun ogguunee fi si fatanu fatanaa tanarraa baatee taanse naqa tanarraa baatee taanse naqa kaadimni isaa san ammas intala tana maan jaalatin badiitti dalaguu fadhemmas hogguu isin dhintee turte booda jalaa diddemmas intalti hoggaanii fi jalaa didde yooneefiin ani akkaan ansi godhu jeeniituma halkan keessa dhufee ilmoo daa'ima qaallicha sanii isii jala qale mee dhaggeeffadhuga isin kuman qabdu ganama guhaatu kunoo miciyyoon qalamte miyyoo xiqqoo inni kan jaalatu hoggaanii fi qalamte allalaata maaluma akkana godheettee iyyite jaarsi guunii fi dhufe kan kaadimtichi saasan daleedduun isaa ka duraan badiitti dalaguu fadhee kan si godhu jeensan allatu maraattuudha lubbuuf duraanuu jaarsi qale bilaashi bu'aa bakka tana fidaniin qalle alla jee hamma itti iyye jechuudha hoggaanii fi iyye rabbiin na arka ani ilmoota nan tuuyne halkan ni rafe
nama kana godhen beeku yette duuba jaarsi nama rabbi sodaatu laaleetuma yaan taljeen yoo ati ka ilmooti yaqaltu taates rabbiinuu sirraa baasa yoo namni biraa ka qalu taates rabbiinuu dhiiga ilmooti yaani baasa awwaan biraa siin hin jiru hoo maallaqa diinaara 100 kanaa jeeni mee arkiga diinaara 100 kanneefi anumarraa dhabame asii jeen yeroo san keessa diinaara 100 jechuun maallaqa ammaatitti maallaqa 100 olii beekadhu hayattee firraa deemte osoo ni deemtu nama tokko hafannisuudhaa deemanii dhufte mas fatanaadhaaf fatanaa gubbaan deemaa gadhuga nama fannisuudhaa deeman agarraan uummanni kana shir je'ee gujjira fannisuudhaaf kunoo haadatti kaa'udha jira maal jennaan bargurbaan kun diinaara 100 liqii firraa kafaluu dadhabeeti sababa sanii mootummaan du'atte murteessite jeniin garaa laafteeti firraa kunoo diinaara 100 kanaan hin bita hoodhaa itti lubbuu isaa baasaa jetteen aboo sirraa kafalanii buusaa jeniiti mee eenyuma tanirraa kafaltee lubbuuti jabaafte sana guje ana uumaatii mi rabbi jechaadhaan si fure du'a uumanaa godheettee guisiin deemte eessa deemte ennaan bishaan bahar seeneetiin gama deemuudhaa deemennaan ilaa bahara sansiin gaggeessa jee jala deememmas hoggaaniif jala deemee bakka buufata dooniidhaa giyan guyyaa qabanii qaaxaroo qaban inni deebuudhaaf deemaa intalti tun maali jennaan gabrittiiti janamaan jee duuba maali jennaan gurguruudhaan barbaadaa jeemmas turu meenuma arkiga isiin if quban qabdu lafideetuma namaa wal tahanii maallaqa fudhatee intala isa bitte gurguratee gabrittiiti jee asitti ittiin dubbatina hogguu doonii walakkaa geessan itti dubbadhaa jee qote haaya nageetti gaa'isiidhaan jee haaya deem nageetti baga rabbi lubbuu teessi baase jettiin isin haaya jee qote jechuudha hoggaa doonii walakkaa geessan ka bitate san harkarra kaayyate aboo harkanarraa fuudhe kaa'ennaan maaliin harkasirraa fuudha siin bitadhee barjeen haaya angabiraayina bitatta jennaan os gurbaan maallaqa ammanatti hin bitanne jennaan achuma warri doonii irraa ragaa meeqaa jira si bitatee maallaqa kanneef jira naamusa godhi tana asumattu akka gootu godhi jeni warri doonii irraa akka isiin harka kannetu hoggaanii beenne tirarree doonii irratti yaa rabbii khiyya yaa khaaliqa khiyya hogguuneef isiin jette dirmachuun rabbi amma dhufte akkina jaangamaan maaqsatti idha ishtadda alhablu inqata haanni guuniif jabaate murama jan amma tumsi rabbii dhufe hoggaaniif silaa isii kamalee silaa godhan san rabbi malaayikaa ergeetuma malaayikaan doonii akkana gaggara golchitee kimbil gootee isii irraa ol fuutee gombi doonii diriirsitee isii doonii irra keesse namoonni achirra jiru shufeera kabitadhe jedhu ummata suni guututti bishaan keessa dhuman amma gaa qilleensi doonii irra osoo deddeemuuni moggaa dhabbaase hogguu moggaa dhabbaase mootiin biyya kanaa bahara kana daawwachuudhaafi bahara moggaa dhagaarra kana taa'udha jiran osoo taa'u jiranii maali saboonni san jedhanii bishaan keessatti ilaalan doonii hoggaanii fi hay maali nama fakkaatti osoo jedhee osoo qilleensi deemuuni qabanii buusan jechuudha hoggaanii fi buusan aboo eessaa dhufteennaan seenaa itti himte mooticha hoggaanii fi itti himte guyyuma san biyya san rabbiin tahee fi roobni amata meeqa waggaa meeqa roobin roobe boo amma guuqana mootichaan jedhan yaa daanyaa keenya yaa bulchaa keenya intalti tun nama faana jabaatu faana tolu sababa isiin dhufte roobnummaan waggaa meeqa nu roobinuu nu roobe tana nu jabeessi tani rabbiin ummata hunda bishaanitti dur biraa kochiisee haqasiitiif isii baase tun nama jabaadhaan nu finnuu dhiyeessi jedhin haaya ji'ee gaamma waliif dhiyeesse guyyuuni mariyataanii du'aayin isiin kadhattuufis gandaafni taati osuma akkanaan mootichi fayyaa dhabee gandee wali qabeeti yaa ummatana takkaa isin miidhee isin hin miine toltuu isin hin jaaladhamoo hin jaaladhu ni jaalatta angala ka'e namaan daanyaa isinii godha akkam jettan bulchaa eenyu intaluma tanaan isinii godha firummaallee hin qabnu intaltitu yaanni si yaada gaariidha du'aayi rabbiin ni qeebalaa fi isii tanaan bulchaa isinii godha akkam jettanidha jaalanne achi mootichi du'e achi intala kakatanii fi daanyaa godhanii bulchaa godhan arkigaa bakka irraa kaatee eegi bakka isiin jechitu eegi bakka isiin bulchitu tuni ilaa ganda jaarsa siidhaa sunillee isumaa bulchaa beekigaa
achi gama olii gatteeyse dahabat fikkeeyse hariira fikkeeyse gaa'e biyya guutuu yaamaadha biitti hundinaa kakattee qaalii teeni goona ettee baay'ilama gootee ana bira dabartuu jetteen warra biyya akkasiitis yaamaa warra biyya akkasiitis yaamaa jettee warra biyya siitis yaamte boo amma uummanni akkasitti hin beekani ni yaamanii amma ifigaa sireerra teessi namni hundini dabra poolisiin fi waardiyaan siidhaas dhaabbatti osuma hundinuu qaalii daanyaa teenyaa ni goona mootii keenya haaraya qaalii ni goona mootii keenya haaraya qaalii ni goona osuma jedhi jaarsi siidhaa sanis dhufe mootii keenya haaraya qaalii ni goona jechaa bira dabre qa waardiyaa siidhaatiin qabi kana jetteen ni qaban keessachi uummanni beekan Allah boluu nu jala hambisan jechaa tokko qotan osuma deemaniiti obboleessi jaarsa siidhaa san kan kijibaan qalsiise san ka mootii keenya haaraya qaalii ni goona gunimni qabi kanaas jetteen bergalal foolli siidhaa hamma ijaa kanaan mul'ata laal dahaba qaamni hundini sireerra teessi namnummaan intala isiisan beekuu hin jiru beekerra kunis ni qote osoo ni deemaniiti jaarsi mucaan siidhaa qalameessan mucaan isaa qalameessan deemaa dhufe kanaas qaba jetteen meeqa sadii osoo ni deemuuti khaadimtichi ka mucaa intala miyyoo qaleessan sanis deemaa dhufe meeqa afuri osuma deemuu ka isii gurgure kaslaa kannefamuudhaa deemuu san sanis dhufe shan kasimi amma uummanni guune beekute jara kana deemaa hedhaani dhaadhaa baru waajjira fidaa jetteen aboogaa baru guunee fidan biyya guutuu ni yaamanii akkasi teeyse amma hoccoo ofirraa ol badde abbaa mana siidhaa san biratti ni arkeen mee nama kana takkaa gartee laalennaan arra gaafa duraa intala miskiintitti takka tan foolli asii fi asii walitti waan ni ta'e arra daanyaadha wayi siimaa foolli asiin guutame boshoqotana laalee wallahi akka waan inni si arkeeti jennaan abaluu beektaa jetteen haadha manasa ta dur qaleessan yaadachiifte allan jenneere waan biraatiimi waan gaafas naqalteef kun olaal nagarta morma kiyya jetteen gaa bakka qalamte san garsiiftee irraa fuute kaati duute jettee na keeyse rabbiin na baase waan naqalteef jetteen yaadaan nyaati jejeen kaamma wuli dhugumaan hima ani takka amtuu sirratti hin garre obboleessa kiyya kanaatu akkanaaf akkana naan jee jeetti meeqa saniif ati akkasuma naadhaaf qottu jetteen mee dhuguma rabbii sanitti rabbii kan isiin gaara akkanaatitti ajjeefamtee waraabee isi nyaattee jechuu yaaddan arra ana bira isin fide kana laali waan naaf isi idduu dabresan ta waliin quba qabnu sun atummaan himi jetteen afaan keetiin amma ni hollate yoon dhugaa himi anaa badiisi dalaguu fedhe hoggaanii fi obboleessi kiyya dhufe immoo na himta ji'eetiin firraa maqaa kan kee balleessuu fedhe waa takka ati badiin qabduun jenneere sanuma amma gartee jetteen isan silaa gaafas na gaafachuu qabda turte laakiin dhiirtiin hinaaffumaas tiituu ifsi wallaalchise ati dhiifama sii godhe waan hin siin jedhuun qabu isa immoo nama bilisaa ajjeese akka waan nama ajjeeseeti ajjeesaa jetteeti achumatti ajjeesan jechuu kan obboleessa isaa san ati nagiya kan kee gali jetteen ni fixatte hojjetteen ammaas wuli kaadimticha qayyaamte dura kan ilmoon isaa qalamte san jaarsa isiif wallaane saniin yaa abbaa boluu jetteen na beeyta ammaan si beekennaan ka mee wanni nin siin jedhu gaafas ilmootan ta'e ana ajjeese seete laakiin ammoo ati gaafasuu kiyette yoo ati ajjeeftees yoo ati ajjeesuu baattees rabbiinuu ni baasa jette rabbiin ni baasa kaadimtichas yaamaa jettee yaamte mee waan naafis idduu ta'eefi akka mucaa goote atummaan himennaan dhugaadhaa badiisi dalaguu fedhee ati na dinnaanumaan bultiisi balleessuu fi si jeesuudhaaf ilmoo anummaan qalee jee har'a ifime jechuudha hoggaan ifime isa achitti jeesaa jetteeni kan ammoo jaarsa gumaa ilmasaa akka ilmoo kudhaniiti gumaa deebisaadhaaf jetteen maaliif ka ilmoon isaa ajjeefamte ka anaaf taa'u obsee noolii deemtuun sinqii wacii je'ee naa kanne akka waan ilmoo kudhaniiti gumaa kannaadhaaf jennaan gaala meeqa dahaba fe'aniif booyisa rabbiif jecha gaafas irra dabre waan ijji xiyyanaan arkin an rabbi irratti hin dhiifadha jee dhiisee if qabeemi akkasin rabbiin kun tana ta'eef achi booda duuba qaalicha fannifamuu deemu kan diinaara dhibba kan ta'eef sayyaamte
mee dhugumatti akkaan itti si baase du'a jalaa si oolche sun ummata kanarra hime ennaan efime ummata boochisee dhugaadha numaan jalladhe hamtumaan na godhe nafsiyyumatiyyaan na godhe ka isin du'arraa na oolchiteen ani isii kannee ajjeesee gurguree akka nama ajjeesee biraa deemee sanuma akkana na godhe jennaan isin duraan dhiisaallee itteen ummanni hin dhiifamu kunis nama bilisa gurguratee maallaqa nyaate qorii itti nyaatetti sagaraa saagattaa'ee kuni je'anii fuudhanii isaas ajjeesanii akkasitti duuba gandi haaretti intala san hamma durirra jaalatanii ganda san rabbiin gammachuudhaan tolinaan barakaadhaan jiraachisee seenaa akkanaa takkaatiitu dabre obboleessa kiyya yooneef rabbiin taraa takkasi mokkore wulii lammee isaa gusit deebi'e hijaadhan sayin rabbiin sifatana laal akka huccuu miicaniiti akka huccuu miixaniiti tana keessaa baatee guyyaa boodaa qulqullooyta atummaan raaja'ii an gabricha rabbiiti yookiin gabrittii rabbiiti hamtuu naaf hin qabu hijaa naaf hin qabu gaaf tokkorraa na baasa akkana faadha dabre sababni yooneef jazaa addunyaarra yooneef akkanatti arkuu baanne rabbiin ni jiraa akka bibbeename rabbiin waan rabbiin jireenya isaa beeknuun akkanatti addunyaa tanarra nuu kaya amiiroo khayru madalak sharriin abbadal afatti hamma jirtu ati toltuma yaati. Assalaamu alaikum.